Ramata. Wa igore Ngai mwega. Igore muhonete. Igore Ngai mwega. Gatuika mwega na mwagiriru. Ate we Ngai wa Ngai ciothe. Amen. Nikio ndirakugoca. Ngaguthathaiya. Nikio ndiraguthathaiya. Oh hallelujah. Ngakwenyiheria. Amen. Ni tondu we Ngai wa Ngai ciothe. Amen. We Ngai wa ciothe no igwe. Ati aturagira na agatuhingeria. Ati akorwo we na gatukana Ngai ni arenda na ni akwereire kumira no kumira. Yes. Agikwereire muona ni warahukire muthenya wa umuthi. God is faithful. Amen. And he's a very merciful God. Amen. WCW to all the ladies out there. A very good morning to everybody. The 21st of January 2026. Muthenya wa umuthi ni ndiragoca Ngai ni tondu ni ndaririkana muno na ngaririkana tondu no ndiriganirwo tondu ndi mundu. Ate we Ngai wa Ngai ciothe. Na nikio muthi tondu we Ngai wa Ngai ciothe twi muoyo. Na nikio muthi tondu we Ngai wa Ngai ciothe twi na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Na nikio tondu we Ngai wa Ngai ciothe ona we utaraigua wega ni ukuhona. Ati aria arwaru maroiga ni makuhona. Aria mainamite ngoro ni cinamukite. Aria maraigua mathinikite na magatharikirwo. Na magatharirio manyumba mao ta kuria mukuru kwa njenga. Ngai arakora ati ni Ngai wa Ngai ciothe. Tiga korigwo gwathario totare notice tuguthieko atiriri. Tondu ranjira na githe ndukiarahukire. Utanagikua. Ona wararira Ngai atangigitikira guguthinikania na gukuraga. Tondu ni Ngai wa Ngai ciothe. Kaundu karia ungikorwo winako. Wathie weterera test kuma thenashara cia rucini. Cioka itari njega muno. Ndutige kuga mbuna kuga ni wakua. Nduge na tondu we Ngai wa Ngai ciothe nie ni nguhona. Na tondu we Ngai wa Ngai ciothe tutikuharia na tutigucuria migunda. Tutigutahwo ni undu wa murimo uyu. Twina maingi muno Ngai witu tungikwira. Muno twina andu aya maratuthikiriria me Kenya na kuraya na Kenya. Na tondu we Ngai ni utwina no ngoro citu. Tuhere mehia maitu. Tutikanainamirire Ngai ingitiga we Ngai witu. Tutikanainamirire mihianano. Nitwe mahoya maitu ni ukumahingia. Na ritwa ria Ithe na ria Mwana na ria Roho Mutheru ni gutwike guo. Amen and amen. 20014. A very good morning. Kameme FM official fan page on Facebook. Saseni. Silent listeners and diaspora, a very good morning. It is a feel good Wednesday. I am feeling like a WCW. Rani Baby T, a very good morning. Happy WCW Baby T. Thank. Happy WCWs. Thank. To all the ladies in here. Thank. Happy WCW to all the ladies out there. Yeah. Oh, you guys, I want to wish you a happy WCW. Same. Thank. Yeah, man. Go what I mean? You are awesome. Yeah. Awesome. Yeah, I want this t-shirt for you, baby. Yeah. Summer label, baby. A very good morning. Good to see you. WCW to you, Stacy. Thank you so much, and a happy WCW to you too, Mama. You ready for the show? Very ready. Tukigeithia ndoyo kimere uri urakeigua. Good morning. Matega. Good morning to you too. Good morning and a happy WCW, every beautiful lady out there. We are all beautiful. You are beautiful. Yes. You are awesome. Yeah. And you are it. Yes. Woke I am it. I am it. Mindo ule mse. Mimi. Nakasi mimi. Oh my. Amen. Happy WCW. To all the ladies. Thank you, out girlfriend. here and in here. And in here. I'm not your girlfriend. Thank you, girlfriend. And to all the ladies. Yes. Ebu tujitume. Ebu tujitume. Aki. Ebu amka uwekele tunyanyazi. Aki watu wajitume.
Mimi Karen Mathenge wacha kunitumia sad news. It's too early. Wewe Mathenge unitumia mabadaye. Sitaki kutumua kitu yote inani distract. Tutabanja hiyo story next hour kindly. Whatever it is nisitumiwe. Yes. Be sensitive. Nitumie saa 8. Yeah. All the beautiful ladies out there. Amka ujitume. Hiyo I think ndio word yangu ya leo. Yes. Amka tu ujitume. Witume. Tondu ni guthia gukaragana. Witume. Na ubeka kwa sika kauborio. Ne ubeka kauborio. Na mtegemea cha nduguye ufa maskini. Ama mtegemea cha mzee. Mtegemea cha mbaba ufa maskini. Baba muacha. Mtegemea cha roja. Anaweza bwaga. Sio kimi. Atumia tone moyo guthomo gwo ndoiga. Ni wega tukeribaribaga. Yes. Tondu Ngai ni atwendete. Fio. Mutumia mioyo meige ta kanyau. Yes. 9 lives. Mutumia ono ngiukira mugaragarie. He kigui ndironire gipostitwo online. Kiratuire ruraya kiratengeria mutumia urari na kana riu mutumia ucio aragaragaranagia nakio kahini korire gathio hau na ni magui maya manene maroteira ona maya manene maya manene biu maigana mbu aragaragarania nakio gikamuria maguru akagaragarania nakio mutumia ni wame meige ta nyau koguo mutumia wamba wenda Ngai. Yes. Number 1 ucoke wiyende ucoke wende ciana ciaku nwanyita riu nie uri ngiuga hakwa muthoni hakwa ru wewe muthoni maundu macio mangi meire muno wende Ngai ucoke wiyende tiga kwamba kuremwo ni kwiyenda amba wende Ngai ucoke wiyende ucoke wende ciana ciaku au haragiuka wega yani very nice. Putting that into notice. Deko thuthuria wakwa kana kwesie sai my dear deko thuthuria wakwa kana kwesie sai ni ndiona ta gutigarite thuthuria tongu we mekwa gutire aya gutire nyawe gutire angikorwo ni kurere ni kureka mabati iguru we ndakire muthuri acio mangiuka makuige meha ndagaire tumaria gikuyu ndiakuonire me mabati iguru atari mabati urendia yungigwa ndirari koigo mabati Ngai ucoke unjire kwena thuri matigarite koya gwake Njava ya Kabro City inukire thaa thita taigua uragua kuri athuri mangeiga mundu ikaro edia mabati yo ni abiru body theka igakirwa ane ni ndirimira ngakorera hari uri ati ucoke unjire ati ni kuri athuri matigarite magiga mundu agikorwo matirona baby tea matonaga thako ona makiganaga ri tubesa twa mutumia twicama gukira cianyu ici cianyu igaibiriria tondu aria njui ri athuri mangikuiga ri ni utuku umwe ni acomba yaitire na chama. Let me tell you. Yes. Na ndio horo Biblia-ini. Iyo thigino yaku icama muno. Yes, iyo sweat. Mone aria thigino yake. Thigino yaku ni ricama. Ona akorwo tuga muthuri wa Singo Mathani Ngai kugerera uria kugerera ri. Yes. Your sweat is very important. Yes. Well, take home. Ona mone igua wega. Na thigino gaku ni very nice. Uigarite ugetia gakuku na tubeca twaku. Na gathikati gaku na korwo kugera haria ngara. Yes. No rogote tuthogithi. Waingire gikombo ugure tu gist. Tutatu. Twa imiko ugacoka riu ugaturinda kwa hagaragana muno kagura gacacheti ka bagiti igire ka mbera na ni ciringi ngathate ugakorwo riu weoni mwisho mweri ugoka utumia ni wa bata ni kwenda agetuma uguo wambire na kuga gwituma ri no kiri example ya gwituma. And I celebrate all the women out there. We also celebrate you for selling mabati. Riu ni tuingira riko atumia handu habe indo cia riko kinya mabati iguru ona ni uciethaga mbia ici nacio tondu nyenda guikara rujoiga ati ni kirubo itu agindo ria tutonda guikara teta njaruo leo ni lelo
No ne gwita matondu wale wewe igone gwikarira maguta-ini ma kuruga mbera-ini no oigite mitu-ini wow mabati ruwe ko spares ni ugo to billboard ora ndiragikati akameme guku gugibatie ainyue mutukurane mabati ni tutarene tumia igana mekuo nacio tutari na ti shomba na ndirakwira ndo wambe uigire riko twambe tukande turie mutu ona thuri makingirire bicirie nene by the ma super chef ma chef manene yes super chefs ari nene muno akire nginya ta thuri no horo wariko na gutoka withiria makiria mukamenya nginya thuri mamenyete kuruga thiku ici na tugakorwo na mutumia urugamirire kiganda gia gututhira mitu iria miega wetagwo Jacqueline Chomba. I celebrate you all the way from Joy Millers Limited. Tamaka kira kigiretie tuone toro ni riri munene ni araririe ira wa bururi arauga thirikari ni tukombagira o rocini erekagiria 50 million Hasura Fund lends 50 million to Kenyans every morning. Na goko agakoretwo akamocorio to OCS kwanja aratuma ni irwa nene ayarwa tigi orimu wera ugete ko hagi 15 minutes ona matina reka ikinya inyanya anda bia uyo abande atoge abaraga sana na hagi miti imagine arahaga ko dwi intention yake irariri ko maracokire kugate ati ena mental health ni uronire mugo guo aca ndinona nikio maramweheririe ngo maraigire niguo nguonete tafonwa ni roiga imagine uguo maramenyire anyita muti ni murwaru tati aguthomere Tamaka ndirarigwo tiriri ni akirisho gukionete undu to Tamaka na dawe OCS in Kerisho referred for medical attention after he was found hanging a tree while on duty. Superior says he appeared depressed. Utire mundu agi mutana gutuika depressed. OCS ta imagine njira mundu ucio ucemanitie nake angikorwo marakiuga uguo ati ni undu wa mutina githi ndu ucemani nake akuhure rithathi na no rugamirire ceceni iyo my god thikari ratumanira hau ambie mtu atoke hapo una gwagi mitipeleka hospitali hiyo kichwa mbaya hiyo agihagi muti alafu raia wa kwake watafanya nini wewe no horo ndore hau kuria ru horo njikaire nie njikarite oguo ri ndirorera tumaundu turathie na mbere guku mtandao-ini ndireciria reke tuone movie worare mtandao-ini ni uroiga ndirari we na urai mabati iguru I love your life korathi atia kai igoro nginya ndurarurwo ni maitho ni ndeto iria njiguite gatonye nginya akiuga ati nginya wetangura ni metitwo mari horo wa Njirongo gathetie ni haya ndina igwa icio nani angaru wa kimabati iguru athikiriria ri na nda konde igirira ngoma 6 ta icio niguo standard iroiga ni makite ati mari nake tha ithatũ ngacio tu kwanga kere ni anga wacĩcia nganako ni ndauga reke ngome ndikwenda horo wa magathĩti ke njũnge kabata ni ta makandaraga utuko internet gakoma kindu 6 riu ati utuko riu we utuko kometeri tana cenjania tukometeri horerekete uguru kenda kuigirira ri wina stress dina stress ri ndi hare ru gwako njikara ngorofa kurora hare athiri kurora thi uguo ri ndirona andu atatu mena nguo cia yeru kai andu atatu maikare na thutha wao ri hena andu aingi andu aya atatu ri ucio umwe wao ri ni mutumia aya mutumia uyu ri ni erega gukorwo na emergency ordination ndeciria atiriri ndũngĩnyuĩka wĩ cai wa kawaida wacha ni waandalie cinema cinema yenyewe tunaona imeandaliwa kule upande wa orthopedic emergency church emergency ordination church. Kumbuka ukipenda zaidi huyu Kimoda mwenye hii kanisa ordination yake ilifanywa saa 8 ya usiku.
Ilifanywa ordination ndio akuwe mchungaji, evangelist, ndio aweze kutupeleka mbinguni. Yesu akasema, yeyote ataka kunifuata lazima ajikane mwenyewe, abebe msalaba na anifuate. Makosha. Mchungaji ukipenda zaidi ni auntie ama tata, akaona mimi msalaba si baby. Nyamo yako ni aroga. Shikilia sinema. Nimeshikilia, nimepose. Chokereria hari shaitha inere nitugukorwo twina Dr. Maina. Dr. Maina, the gynecologist. Yes. Na Dr. Maina ni agukorwo agitwira uhoro wa cervical cancer. This is a cervical cancer month. Yes. Awareness. Na ni ngwenda gucokeria ngatho andu ta Beyond Zero Clinic. Yes. Ni tondu ni maheanaga free cervical cancer screening. Area kwanza itagwo self guided sample collection na retesting after every 3 years. Yes. Ate we no uthie wirute kiria uretio ni ndagitari ugatwarirwo ugatesterwo na akorwo nginya we na early signs magaguteithia. Yes. Koguo big up to Beyond Zero Clinic area ikoragwo of course itongoretio ni Her Excellency Margaret Kenyatta. Nake Dr. Maina oke atwire macio na mangi tuthomeshigie cervical cancer. Kidogo Raita kidogo, mtazamaji, msikilizaji, kulikuwa na mchanganyiko wa picha. Kidogo pale wakati niliweka CD ndio tuweze kujiangalilia, kukakuwa kidogo na mchanganyiko wa picha na sinema ambayo nilikuwa natangaza sio hiyo. Nekonoma nekonjerate ni drama ratidira mabati iguru. Yeah. Igomabati, thank you. I'm telling you. Sasa kidogo pale tunamuona pale, ukipenda zaidi Jangiri Dosi mwenyewe. Huyu alikuwa ametuandalia sinema mahali alikuwa anavaa nguo za mtu wake. Tulikuwa tunamuona kidogo alikuwa anavaa kama mbabaz wake. Anavaa longi, shati na koti, na akatusumbua sana katika sinema zilizopita. Makosha. Sasa baada ya kutulia na kusema sasa ameamua safari ni ya mbinguni imemshinda, akaamua kwenda Singapore. Akatafuta watu na kushonesha t-shirti kwa rangi ya rangi ya yellow, kwa Kiswahili inaitwa namna gani? Ya kijani, si ya kijani kibichi. Akatengeneza t-shirti za yellow 3. Shida hakuwapima. Kwa hivyo kwa sinema tunamuona akikuingilia pale na tuwengweng twake, tumevalishwa t-shirt kubwa. Zimewekwa vidole 2 DP. Kumbuka huyu ukipenda zaidi huyu Jangiri Dosi ya Makimoda, yeye alishindwa kupigana vita upande wa kwake, akaamua sasa vita anaipeleka wa Munyoro. Vita ambayo wameanzisha, watu wanamuuliza, je, utawezana? Ulishindwa kuvaa nguo za mbabaz, utaweza hii ya wa Munyoro? Haya. Vita ni wa Munyoro tena. Anaanza kumnyorosha kwa sababu yashaingia kwa basi ya Singapore. Okay. Binguni inataka ujinyime, lakini Singapore unaenda vile ulivyo. Hakuna kitu unaacha. Sasa pale anapatana sasa na wenyewe sasa, nakwambia wale sasa ndio vimoda wenyewe sasa. Wale ni wale wabaya. Wanaitangwa keyboard warrior. Wakaanzana na yeye. Wakaweka pale makrobosta, wakaweka gruneti pale mbele na kupoint kwake. Wakamwambia, wewe mama, nyamazisha hiyo mdomo. Ulishindwa na kuakopata. Toa hiyo bandage umevaa kwa kichwa, pata. Kule kwa mtandao hataki mchezo. Wamempeleka mbona, wanamwambia hiyo mdomo ne bage, pata. Ambiwa kunywa Brufen. Wanamwambia kunywa Brufen, afanywe vesio, na pia wanasema ni kama akoni kama special kiasi.
akamwana one mu special ana mataheo githeri cukuru onda thia mathako Yeah. Sasa kidogo ameachiwa pale sasa nini wana keyboard warriors wanangangana na yeye. Oh my. Sababu sasa ameshindwa kupeleka watu binguni. Ameshindwa na mashamba. Sasa moja kwa moja tunaelekea hadi Singapore. Je, tutatoboa? Je, hii yellow fever tutapona? Unamuuliza mzae, unamuuliza nini? Si warika yako, si warigi yako. Wewe ngengana na watu wageni. Huyu ni babako. Huyu ni baba. Wewe ngengana pale hivyo ligi yako ya Thika Road. Gai. Ya. Wa. Makosha. Wakamsambaratisha. Ya. Na kumwambia wewe mwachana na mambo mingi, rudia nguo za mbabas, kuja tutafute views. Facebook inalipa. Hawa nungo waikaire. Koro maundu magikinyite hau nie ngiuge ate tareke ngiambe ngicoke Naikuru. Ere ngima. Nyambe njoke Naikuru tondu ndirenda gugathi kuhingura nduka ya Quickmart Nakuru State House Road.